munsi w'ejo tariki 7 Gicurasi umwaka wa 2023 amato 3 y'intambara ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yinjiye muri kimwe mu bice by'inyanja bifatwa nk'ahantu hateye ubwoba kandi hashobora guteza intambara kurusha ahandi hose hasigaye mu isi. Iyo nzira ifite uburebure bwa kilometero nke cyane, ariko ikaba ingenzi cyane mu bukungu bw'isi yose. Icyakurikiyeho cyabayeho amashusho ameze nka filime y'intambara. Misile, drone n'ubwato bwihuta cyane bw'igisirikare gishinzwe kurinda impinduramatwara cya Iran IRGC Islamic Revolution Guard Groups byagusaye mu mato ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo bwatunguye isi yose, ndetse ikaruta indi ntambara iteye ubwoba hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran. Aya mato ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika harimo USS Truxtun, USS Rafael Peralta na USS Mason. Ni amato ya gisirikare yo mu bwoko bwa guided missile destroyers, bivuze amato manini y'intambara afite ubushobozi bwo kurasa misile ziyoborwa n'ikoranabuhanga rikurikirana aho zigomba kugera. Aya mato yarari gukora urugendo rusanzwe ari kuva muri Persian Gulf yerekeza mu nyanja ya Gulf of Oman anyuze mu muhora wa Hormuz ahari kugenzurwa na Iran kugeza ubu. Mbere kujya muri byinshi, katubanze tubaye ikaze turebera uko intambara ihagaze kugeza ubu nuko igikorwa kidasanzwe cyo kurasa amato 3 ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyagenze. Ubwo ikaze nkubwire buri kantu ndetse nuko ibintu bimeze, uko operasiyo yose yagenze. Ubwo naguye ikaze muri iki kiganiro, ngiye tugiye kubana muri iki kiganiro. Amazina yanjye nk'ibisanzwe ndi Maniragaba Alphonse. Akazi n'inshingano zanjye za buri munsi ni ukukubwira byinshi utamenye biryoheye amaso n'amatwi y'ibyumva. Aha turi World Today, iwabo icyegeranyo aho ibisobetse urujijo bisobanuka, aho twegura inyandiko tugasobanura ibyisobeka benshi mu kubyisobanurira. Ikaze. Umuhora wa Hormuz ni umuhora w'ingenzi cyane ku isi kuko inyuramo hafi 20% by'amavuta yoherezwa hirya no hino mu isi yose. Niyo mpamvu iyo nzira yo mu mazi ifatwa nk'ahantu y'ingenzi cyane mu bya geopolitics. Ijambo risobanura uburyo ibihugu bikoresha imbaraga za politike, ubukungu icyarimwe n'igisirikare kugira ngo bigere ku nyungu zabyo ku rwego mpuzamahanga. Iran ikabisobanukiwe neza agaciro k'umuhora, kandi akaba ariyo mpamvu ihora iwugenzura cyane kandi mu buryo bwa buri munsi. Mu buryo butandukanye, uburyo bwo kwikirana ibitero ku mato ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwese bwerekana ko hari ibitero byinshi biri kuza bigana ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziherereye. Ingabo zirwana mu mazi za IRGC cyangwa Islamic Revolution Guard Groups Navy zatangije igitero gikomeye gikozwe mu buryo butandukanye n'ubwari busanzwe, harimo gukoresha ballistic missile, no kuvuga misile zizamuka cyane mu kirere mbere yuko zimanuka ku ntego zazo ku muvuduko mwinshi cyane. Hari kandi drone z'intambara zaturukaga mu mpande zitandukanye, ndetse n'ubwato bwinshi butariko bwihuta cyane bwageraga hafi y'amato y'intambara ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo buteye ubwoba kandi bugoye ko bwahuje icyo bugamije gutera. Ubuyobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwavuze ko iki ari igitero gikomeye kurusha ibindi byose byahuye mu muhora wa Hormuz kuva iyi ntambara yatangira. Ibi bikaba byatangajwe mu ntangiriro z'iki cyumweru, bivuze ko ibyo atari ugutanga umuburo gusa, ahubwo bigamije kurahamisha amato ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika y'intambara. Gusa ayo mato ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahise akoresha uburyo bukomeye kandi butandukanye bwo kwirwanaho, aho yakoresheje systeme zirimo radari zihanitse, misile zirinda ibitero byo mu kirere icyarimwe na closing weapons system, arizo ntwaro zirasa amasasu menshi cyane mu masegonda make kugira ngo zihagarike misile cyangwa drone zegereye ubwato. Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi yavuze ko buri gitero cyose cyashoboye guhagarika mbere yuko kigera ku mato yayo, ndetse kandi yatangaje ko kandi nta bwato bwangiritse, nta musirikare wakomeretse, ndetse icyarimwe nta cyangiritse ku bwato. Nyuma y'akanya gato Amerika yahise isubiza. Ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagabye ibitero ku birindiro bya misile, aho drone ku ruhande rwa Iran zoherezwa zivuye ibigo bigenzura ibikorwa bya gisirikare, ndetse icyarimwe n'ahantu hakusanyirizwa amakuru y'ubutasi mu majyepfo ya Iran, aho harimo n'ibice byo hafi ya Bandar Abbas ndetse n'ikirwa cya Kashmir Island. Abaturage bo muri Iran batangaje ko bumvisha explosion, iturika rihambaye kandi ridasanzwe rikomeye cyane. Bakaba batekereza ko iri turika ryagira ibisasu cyangwa ibintu biturika bikagira urusaku rukomeye. Bavuze ko ibirahure by'inzu byasadaguritse, ndetse icyarimwe n'amazi agakwirwa n'imitingito, kandi ko systeme zindi ibitero byo mu kirere zatangiye gukora cyane zigerageza guhagarika ibitero bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iran yavuze ko ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakoze ari ukurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano cyangwa mu kizwi mu ndimi z'amahanga nka ceasefire,
ceasefire akaba yari amasezerano y'agateganyo hagati y'impande zombi zihanganye, ni ukuvuga Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Irani, aho yemera guhagarika imirwano kugira ngo baboneke ibiganiro cyangwa ituze. Irani inavuga ko amato ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahungiye kure nyuma y'igitero simusiga yagabye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa CENTCOM, ubuyobozi bw'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu burasirazuba bwo hagati, bukaba bwavuze ko ayo makuru atariyo namba. Igikomeye kurushaho nuko ibyo byose biri kuba mu gihe ibiganiro bikomeye hagati y'impande zombi, kandi bakaba bari mu bihe by'agahenge nubwo ibintu byari bikomeye cyane. Iki cyari igitero cya kabiri mu cyumweru kimwe kibasiriye ayo mato ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hagati aho ibiciro by'amavuta ku isi yose byahise bitangira kuzamuka kubera ubwoba bw'uko umuhora wa Hormuz ushobora kuba ugiye gufungwa, intambara ikarushaho gukomera. Amato y'ubucuruzi yatangiye kugira ubwoba bwo kunyura muri uyu muhora kubera impungenge z'umutekano wabwo. Donald Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yavuze ko agahenge kagikomeje ariko anaburira Irani ko igomba kwemera amasezerano vuba, bitabibye ikazahura n'ingaruka zikomeye. Mu magambo ye, Trump yavuze ko niba agahenge kangijwe, abantu bose bazabibona neza ko ibintu bishobora guhinduka bibi cyane mu buryo bwihuse. Umuhora wa Hormuz wari usanzwe umeze nk'ahantu hategereje guturika igisasu mu gihe runaka. Ku munsi w'ejo rero ku itariki 7 Gicurasi mu mwaka wa 2026, umuntu umwe gusa yacanye umuriro muri powder keg, maze isi yose itahagarara yitegereza iryo turika rihambaye. Mu mazi mata ariko yuzuyemo umwuka mubi wa politiki w'intambara, harimo kubera ikintu gishobora guhindura uburyo ibihugu bikomeye bikoresha imbaraga mu karere ka Gulf cyangwa se mu burasirazuba bwo hagati. Irani yamaze gusohora amashusho avuga ko igaragaza uburyo yarashe amasasu yo kuburira amato y'intambara ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa ayo masasu ntiyari ayo gutanga ibimenyetso cyangwa umuburo usanzwe gusa, hari harimo misile za cruzade, roketi ndetse icyarimwe na drone z'intambara byarasiwe hafi cyane y'amato ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu bukaba ubutumwa bukomeye kandi busobanutse neza kuko igisigaye cya Irani kibivuga. Ibi byatangiye ubwo amato y'intambara ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yinjiraga mu muhora wa Hormuz anyuze mu nyanja ya Oman. Irani ivuga ko ayo mato yashakaga kwerekeza mu buce buri kugenzurwa na Irani, ndetse icyarimwe ayo mato ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari yanazimije radari zayo kugira ngo atabasha gukurikiranwa n'ingabo z'akataraboneka za IRGC z'igisirikare kidasanzwe cyo kurinda impinduramatwara za Irani. Radari akaba aribwo buryo bw'ikoranabuhanga bumenya ibintu biri kure, cyane cyane by'umwihariko amato cyangwa indege. Gusa Tehran mu murwa mukuru wa Irani batangaje ko bari gukurikirana buri kintu. Ngo radari z'ayo mato zikimara kongera gufungurwa, ingabo zirwanira mu mazi za Irani zahise ziyafata mu rwego rwo kuyagenzura no kuyashyira ku rwego zo gukurikiranwa nk'aho ziteguye kuyarasa igihe icyo ari cyo cyose. Iran yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zananiwe kubahiriza ibyo zasezeranye mu biganiro byabaye hagati y'impande zombi. Hanyuma Iran itangaza ko umuhora wa Hormuz wongeye gufungwa burundu. Yavuze ko nta bwato bw'aribwo bwose bwaba ubw'ubucuruzi cyangwa ubw'igisirikare bwemerewe kunyuramo. Iran yongeye ko ubwato bwose buzagerageza kunyura muri uwo muhora bugakandagira ku mirongo itukura yashyizwe hagati y'izinga rya Hengam icyambu cya Minatanati cyangwa hagati ya Kabobara na Fujairah buzahura n'igitero gikomeye cy'ingabo zirwanira mu mazi zishinzwe kurinda impinduramatwara ya Kisilamu IRGC, Islamic Revolution Guard Corps, umutwe ukomeye w'ingabo za Irani zishinzwe ibikorwa byihariye no kurinda ubutegetsi bw'igihugu cya Irani. Radio warnings cyangwa ubutumwa bwoherejwe hakoreshejwe radio bwatanzwe inshuro nyinshi n'igihugu cya Irani. Irani aho yabwiraga ayo mato ati mugendere kure kandi nimwinjira hano, ntimugerageze kurenga kuri ayo masezerano yo guhagarika imirwano. Gusa Irani ivuga ko ayo masezerano yirengagijwe nubwo ibintu byatangiye gukomera yo yiteguye guhangana kandi izakubita hasi Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ingabo za Irani zatangaje ko kugerageza kwinjira muri uyu muhora byafatwa nk'aho ari ukurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano ari hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Irani, kandi ko byahita bigena igisubizo cya gisirikare cy'icyo Irani igomba gukora. Nyuma y'ako kanya ndetse n'ibyari bimaze gutangaza na Irani, ikirere cyahise cyuzura urusaku rw'intwaro, misile ziciye mu kirere, roketi nazo zigakurikiraho, drone z'intambara zitangira kuzenguruka hejuru y'amazi. Iran yavuze ko ibyo bitari bigamije kurimbura ayo mato ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahubwo byari ubutumwa bwo gutera ubwoba no kwerekana imbaraga zayo n'icyo yakora mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakomeza gushotora Irani. Bukaba uburyo bwo gukurikirana no gushushanya umurongo Leta Zunze Ubumwe za Amerika itagomba kurenga muri imwe muri izo nzira z'ingenzi, cyane cyane iz'ubucuruzi bw'amavuta ku isi yose mu gice kiri kugenzurwa na Irani. Irani ivuga ko ibyo bitari igitero, ahubwo byari uburyo bwo kurinda umutekano no kwerekana ko nta muntu uzinjira muri uwo muhora atabyemerewe. Gusa ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibintu byavuzwe ku buryo butandukanye cyane, aho abayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahakanye byose bakavuga ko nta gitero cyabayeho, nta misile yigeze yibasira amato yabo, kandi ko nta drone yigeze ibegera mu buryo bwabateza ibibazo. Bityo ibi byahise byerekana inkuru ebyiri zitandukanye z'ibyabaye, uru ruhande rugaragaza ibyarwo, ukuri kuguma hagati yawo kutazwi neza.
Gusa nanone icyo twese tutahakana nuko ubushyamirane bwo mu muhora wa Hormuz bitakiri ibintu byoroshye byo gutekereza gusa, buri kuba mu gihe nyacyo, aho uwo muhora unyuramo igice kinini cy'amavuta akoreshwa ku isi yose. Iyo hari ikibazo kibaye muri uwo muhora, ntabwo kigwa mu karere k'uburasirazuba bwo hagati gusa, ahubwo gihungabanya ubukungu bw'isi yose, ibiciro by'amavuta ndetse icyarimwe n'umutekano mpuzamahanga byihariye mu bukungu. Ubu impande zombi zirimo gukaza umurego, kandi amahirwe yo gukora ikosa ari ukugaba igitero. Ikimenyetso kimwe gisobanuye ibi ni ugusubiza bitize cyangwa igitero kimwe kigeza ku rugero rushobora gutuma ibintu bihinduka intambara ikomeye cyane. Kuko aya mazi y'umuhora wa Hormuz yakomeje kuburira kenshi, ntibigarukire ku kuburira gusa. Mu gihe akarere kamwe gashobora guhungabanya isoko ry'isi yose, ibitangazamakuru bifitanye isano na leta byatangaje inkuru ikomeye cyane, aho Misiri ziri gukubita ubwato bwa gisirikare burwanira mu mazi hafi y'icyambu cya Jake. Gusa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahise ihakana ibi vuba cyane, ivuga ko ibyo bidateze kubaho. Icyakurikiyeho si icyari guhangana mu mazi gusa, ahubwo yahindutse intambara y'amakuru n'itangazamakuru. Fars News Agent, kimwe mu bitangazamakuru bikomeye mu gihugu cya Iran, cyatangaje ko ubwato bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwarenze umurongo ku mabwiriza ya IRGC Navy maze buganwa bugabwaho ibitero, aho Misiri ebyiri zakubiza ubwo bwato bituma buhindura inzira ndende busubira inyuma kibunoma amaguru. Iran yashaka kugaragaza ibi nk'igikorwa cyo kwirwanaho atari ugushaka gutangiza intambara kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yongeye ivuga ko ibyo ari ibinyoma. Yavuze ko nta bwato bwayo bwigeze bukubitwa na Misiri za Iran, nta bwangiritse, kandi ko nta wigeze asubira inyuma. Ibi byabayeho nk'aho hari isi ebyiri zitandukanye zivuga ibintu bibiri binyuranye ku kintu kimwe. Nyuma yaho umuyobozi wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabwiye ikinyamakuru The Jerusalem Post ko nta bwato bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwigeze bugabwaho igitero. Bidatinze, CENTCOM cyangwa United States of Central Command, ubuyobozi bw'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu burasirazuba bwo hagati, bwashyize ubutumwa kuri X buvuga ko ibyo birego byose bya Iran ari ibinyoma, aho yavuze ko Amato ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari gukora ibikorwa byayo byiswe Project Freedom nk'ibisanzwe. Iyi ikaba gahunda igamije kurinda no kuyobora amato y'ubucuruzi yafatiwe muri uyu muhora wa Hormuz kubera ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yise blockade ya Iran, ni ukuvuga gufunga inzira y'amazi kugira ngo andi mato atabasha kunyuramo. Ibi bije nyuma y'uko Iran yari yatangaje umuburo ukomeye ubura ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirwanira mu mazi kwinjira muri uwo muhora udasabye uburenganzira cyangwa ngo habanze kubaho ubwumvikane. Iran yavuze ko umutekano wa Hormuz ugomba kugenzurwa n'igihugu cya Iran gusa, kandi ko igisirikare icyo ari cyo cyose cy'amahanga kizagerageza kuhanyura kitabyemerewe kizahura n'ibikorwa bya gisirikare kandi bihambaye. Ibinyamakuru byo muri Iran byatangaje ko IRGC Navy yasohoye ikarita nshya igaragaza ifite ububasha n'ibikorwa byayo muri uwo muhora. Tasnim News Agents niyo yavuze ko hari izindi gahunda n'uburyo bwo kwitwara Iran yateguye mu bihe ibintu byarushaho gukomera. Ibi byatumye umwuka mubi n'ubwoba birushaho kwiyongera mu burasirazuba bwo hagati. Si ubwa mbere Iran ivuze ko yibasiye ibikorwa bya gisirikare bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mezi menshi yashize kuva intambara yatangira. Hakaba n'andi makuru Iran yigeze gutangaza ivuga ko yibasiriye aircraft carrier za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariyo mato manini atwarwaho indege z'intambara. Gusa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo ikabihakana. Mu gihe Amato akomeje kunyura muri umwe mu muhora w'ingenzi cyane ku isi, intambara y'amakuru hagati ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikomeje kongera kutizerana hagati y'impande zombi. Kandi uko ayo makuru agenda asohoka, ni ku isi yose ikomeza gukurikiranira hafi ibiri kubera mu muhora wa Hormuz bishobora guhindura ubukungu n'umutekano w'isi. None wowe urabona ibintu biri kwerekeza? Niba hari igitekerezo, ikibazo cyangwa inyunganizi, twandikira muri comment. Ubwo twe ni nuko dusoje tunabashimira kubana natwe. Nge twabanje muri iki kiganiro, amazina yanjye nk'ibisanzwe Ndimaniragaba Alphonse. Akize n'inshingano zanjye za buri munsi ni ukukubwira byinshi utamenye, biryoheye amaso n'amatwi y'ubyumva. Aha turi World Today, iwabo y'ibyegeranyo, aho ibisobetse urujijo bisobanuka, aho twegura inyandiko tugasobanura ibyisobeka benshi mu kubyisobanurira. Tubonana mu biganiro byacu bitaha. Bye bye. Sinzi niba ujya ubitekereza, ariko abantu bose muhura babanza kubona ibyo wambaye na mbere yuko babona niba uri inzobe cyangwa se niba uri igikara. Babanza kureba niba uberewe na mbere yo kumenya niba ufite ubwenge buhagije. None niba imyambaro ifite akamaro kangana uko, kubera icyo uyigurira aho ubonye hose. Nk'ubu dushobora kugenda mu muhanda nkakwereka abantu baguriye imyenda aho babonye hose, nkanakwereka n'abandi baguriye cyangwa se badodesheje ahantu hazima nko muri Mbagariye Fashion. Badoda imyenda y'ubwoko bwose, yaba iy'abagabo, iy'abagore n'iy'abana, muri model zose wakwifuza. Imyenda y'ibirori nka costume z'abagabo n'iz'abagore, amakanzu, amashati,
ariko by'umwihariko impuzankano cyangwa uniforme z'ubwoko bwose. Ibigo by'abanyeshuri, abashinzwe umutekano, amaresitora, amahoteli n'abandi bose bakenera uniforme. Nk'aho ibyo bitari bihagije, Mbagariye fashion inigisha kudoda. Abahize mbere ubu ngubu bari mu kazi. Nta gikwiye kukubuza guhamagara cyangwa se kwandika ubutumwa kuri 0782080321 cyangwa ukabasanga aho bakorera ku Kicukiro Ziniya, ubundi ukareba uburyo hari abadozi, hakaba na Mbagariye fashion.